Dobitnica nagrade za blues muziku Gaye Adegbalola je osnovala ansambl Sapphire the Uppity Blues Woman, komponuje, pjeva i svira akustičnu slide, gitaru i harmoniku. Iza sebe ima 10 CD albuma snimljenih za Alligator Records i mnogobrojne nastupe u SAD-u i po svijetu. Izdala je 4 CD albuma za sopstvenu izdavačku kuću Hot Toddy Music, Neoclassic Blues sa Rodijem Barnesom, Blues Gone Black kao Blue Mama Black Sun, Gay Without Shame kao i dječji blues album Blues in All Flavors. Umjetnici Gay i Rodi su posebno ponosni na turneju po Gani koju su ostvarili 2008. godine. Pored raznovrsnih muzičkih djelatnosti, Gaye Adegbalola je dobitnica titule nastavnika godine u Virginiji, često vodi radionice i drži motivaciona predavanja. Kao dugogodišnja aktivistkinja posvećena je pitanjima kulturne raznolikosti LGBT prava. Koncertni program turneje se uglavnom sastoji od takozvanog klasičnog bluza, nastalog 20. i 30. godina prošlog vijeka, koji su izvodile uglavnom žene. Istorija radničke klase crnih žena tog doba često je dokumentovana kroz stihove blues pjesama i različite blues forme. Pošto se u Sjedinjenim Američkim Državama februar obilježava kao mjesec istorije američkih crnaca, ova turneja blues muzičara realizuje se u skladu sa duhom te manifestacije. Vokalne domete Gaye Adegbalola kritičari porede sa mekoćom glasa Sare Vaughan i zvučnošću Nine Simone. He was there all night, alone and unclaimed. Nobody bothered to learn my baby's name. He was there all night, my poor boy, alone and unclaimed. Evo, poštovani gledalci, ukoliko vam se dopalo sve ovo što ste vidjeli i čuli, večeras 20 časova Crnogorsko narodno pozorište, koncert organizuje Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, udruženje umjetnost džeza, jazz art, dakle Gaye Adegbalola i Rodi Barnesov. Hello and welcome to Montenegro, finally. Thank you. Hvala. Evo, imamo tu i gospođu koja će prevoditi, Anica Vujnović, koordinator Američkog ugla. Dobar dan i dobrodošli i vi također. I evo za početak da pitamo naše goste, s obzirom na to da smo već čuli njih, evo i vidjeli kroz prilog, kako bi oni sami opisali zvuk koji proizvode. We heard you play and we heard the story about your work. Can you tell us in your own words how would you describe the sound that you're making, the sound of your music? The show that we're presenting this evening is mainly music from the 1920s and 30s, and the sound is an old-timey sound. The music from the 20s and 30s will have the history of black women, and we're going to present that. It's Black History Month, and Roddy's going to help with the black history. Nastup koji ćete večeras imati priliku da vidite uglavnom će se sastojati od muzike nastale tokom 20. i 30. godina 20. vijeka, znači to je taj nekakav old-timey blues, a budući da se tokom februara u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava mjesec istorije američkih crnaca, to će biti i crna istorija bluza oko koje će nam evo i Rodi pomoći. Sjajno. U vašem bogatom opusu raznoraznih nastupa, da li uopšte možete da izdvojite jedan koji vam je posebno drag i zbog čega baš taj? In your rich history of performances and playing music, are you able to remember just one that you would single out as the most memorable? You want that? There are so many. Number one, Jamaica was wonderful because there was a very big crowd. There was a time in an opera house in Germany that was a lot memorable. But I think
Gay might agree with me. We teach at a blues camp, and many times we sing in, it's like a roadhouse, a bar. And that for me is the most fun. Okay. For me, I think my most memorable performance was in Chicago, which is where Electric Blues is from. And joining us on stage, the group Sapphire on stage, was Willie Dixon. And Willie Dixon is the greatest blues songwriter ever. So being a songwriter, that was really memorable for me. Što se Rodija tiče, utisci su sljedeći. Jako puno nastupa koje će pamtiti, a izdvojio bi nastup na Jamajci, gdje je u publici bilo jako puno ljudi. Također i u Njemačkoj u operi. Međutim, za njega je posebno značajan niz nastupa koje oni redovno imaju u okviru blues kampa kada nastupaju u barovima. Gay bi izdvojila Chicago koji je prestonica električnog bluza. Kada im se jednom prilikom na sceni pridružio niko drugi do Willie Dixon, najveći blues tekstopisac ikada, što je za nju, koja je i sama tekstopisac, bilo od posebno velikog značaja. Fenomenalno. Dakle, ja sam u vašoj biografiji pročitao da se bavite LGBT pravima, da prosto jeste glasnogovornik i da promovišete prave vrijednosti. Koliko se to kroz muziku može promovisati i koliko je vaša muzika društveno odgovorna? I read that you are an activist and especially dedicated to promoting LGBT rights and finding ways to promote these rights through your music. Can you tell us more about that? Oh, sure. The fight for equality, it doesn't matter whether it's for being a woman or a poor person or a black person or a gay person, we should all be treated the same. And I fought for black civil rights in the 1960s and 70s. And now today, I fight for gay rights. And a lot of my fight is in my music. I recorded a CD called Gay Without Shame. And it talks about, if you don't have shame, you can stand up anywhere. So it has a lot of songs related to different issues, about coming out, about being honest, about many people who are against us. They're against us because of religion. And we're not talking about religious rights. Different religions, you have different beliefs, but we're talking about civil rights. Everybody should have the same rights and the same taxes and the same benefits. So part of that is in my music, yes. Naravno da mogu da vam kažem više o tome. Riječ je u suštini o borbi za ravnopravnost, o borbi za jednakost, koja je ista bilo da se borite za prava žena, za prava sirotinje, za prava crnaca ili za LGBT prava. Smatram da svi mi treba da imamo isti tretman. Na isti način na koji sam se tokom 60. i 70. godina borila za crnačka građanska prava, borim se i danas za prava LGBT osoba. Snimila sam jedan CD koji se naziva Gay Without Shame, znači bez stida, koji u mnoštvu pjesama obrađuje teme koje su važne za LGBT osobe. Jedna od njih je i ta da su mnogi ljudi koji se bore protiv nas, ljudi kojima je osnovni motiv religija. Religijska prava su jedno i svako treba da ima
jednaka prava u tom domenu. Ova prava su u oblasti građanskih prava i na taj način smatram da se treba za njih i boriti i naravno mnogo toga ima u mojoj muzici. One quick thing. With my music, I try to give listeners the strength to live an honest life. Because with gay, lesbian, transgender rights, you have to be honest with yourself first. And once you are strong enough to say, this is who I am, then everything else is easy. Kratko bih dodala još i ovo. Kroz svoje pjesme ja želim ljudima koji ih slušaju da dam snagu da žive jedan pošten i hrabar život. Jer samo onda kad kažete ja sam taj koji jesam, imat ćete mogućnost da vodite takav život. Sjajno, fenomenalna poenta. Da vas pitam, da li ste do sada nastupali na Balkanu i da li ste ikad prije vašeg dolaska u Crnu Goru čuli za Crnu Goru? Have you ever played anywhere else in the Balkans? And have you heard of Montenegro prior to coming to Montenegro? I have not. I have not played anywhere in this area. I love it. I hope to come back. And I had heard of Montenegro, but I didn't know where it was. So I had to look it up on the world map. And I took a little tour on the computer through your... Oops. Okay. Will you answer? Same? Never in the Balkans. I've played many places in the world, from South Africa to New Zealand, but never here before. Rodi kaže da na Balkanu nikada nije bio, niti je nastupao. Ovdje za Crnu Goru je čuo, ali nije tačno znao gdje je, tako da je uz pomoć računara već obavio jednu malu turneju i da mu se jako sviđa ovdje. Gej potpuno iste. Ja ću samo podsjetiti režiju da slobodno može muzička podloga u studiju da bude glasnija zato što se mi ovako odmah počnemo malo da đuskamo u našim sjedištima. Da vas pitam, šta očekujete od crnogorske publike kako večeras, tako i u narednim nastupima u ostalim gradovima Crne Gore? What expectations do you have when it comes to the response of Montenegrin audience tonight as well as in other towns your tour takes you to? Joy. Radost. Dancing. Place. Dakle, mislite da će se to večeras desiti u Crnogorskom narodnom So pozorištu? that's what you think will happen tonight at the The Montenegro National dancing? Theatre? No. Vjerovatno neće. To share my heart. And hopefully I will receive, the audience will give me their heart. So our hearts will touch. Ja ću sa publikom podijeliti svoje srce, a nadam se da ću nešto i dobiti za uzvrat, tako da će to biti jedan dodir na tom nivou. Ja sam siguran da hoće zbog toga što smo mi u studiju zaista svi, da kažem, razmijenili naša srca dok smo vas slušali. I am sure that is the exact thing that will happen because that's what happened to us in this studio while it's Još jedno pitanje za vas. Ukoliko bi vaša muzika imala, recimo, boju i miris, koje bi boje bila i na šta bi mirisala? Just one more question for you. If your music had the color and the scent, what color would it be and how would it smell? Your scarf. That would be the color, yeah? Plava. Actually, I think the music is cobalt blue, you know, like a blue glass bottle. Yeah, it's just luminous. It's luminous, yeah. Znači kobaltno plava kao moj šal. And smell, taste? Taste? What was that stuff you ordered last night? What stuff? Loza. Loza. Kao nešto što je pila sinoć. Svi smo razumjeli, dakle, mirisala bi na lozu. Tequila. Loza ili tequila. Isto pitanje? Same question for you. Oh, well, mine's the Loza one. Ja sam odgovorio na pitanje koje se But tiče loze. definitely blue, but then sometimes the blues definitely have a red feel, you know, and anger. But blue. Definitivno plava, premda blues povremeno odiše i crvenom bojom, bojom gnjeva.
Fenomenalno. I evo za kraj još samo jedno pitanje. Ukoliko biste morali da izdvojite recimo 3 najbolja muzičara svih vremena, koji bi to muzičari bili? One last question for the end. If you would have to single out 3 best musicians of all times. Ever. Musicians, I would have to say Bessie Smith. Bessie. And Dakle, Bessie well, it's Smith. probably just a taste. If I had to, Etta James, if you know, to listen to all the time, Nina Simone, Ray Charles, Bo Diddley. I mean, Okay. it could go on and on. Znači, pitanje je Ja, ukusa, čuli smo. jeste. Da, u suštini čuli smo, gospođa je pomenula Ninu Simone, interesantno je reći svim našim gledalcima da nju često i upoređuju sa Ninom Simone, taj glas Well, it's zapravo. interesting for our audience that you are often compared to Nina Simone. Oh, that's wonderful. That makes me very happy. To je divno, to me čini veoma srećno. Dakle, i da čujemo od gospodina 3 about omiljena you? muzičara. Oh gosh, there's Mozart. I love Mozart. Art Tatum, pianist, and Billie Holiday. Jasno, Čuli ste. sve smo razumjeli. Ja ću vam se zahvaliti što ste izdvojili vrijeme za Atlas televiziju. Naravno, pozvat ćemo sve gledalci još jednom da budu večeras, 20 sati Crnogorsko narodno pozorište, ostaje još veoma mali broj karata, stoga odmah u Crnogorsko narodno Thank you for pozorište the time. obezbijedite vaše primjerke, a mi ćemo još jednom čuti gospodu kako svira i hoćemo da čujemo šta će to biti. What will we hear now? We're going to do a song by Ma Rainey. Ma Rainey was the mother of the blues. And when the blues started, a lot of jazz musicians played with the blues singers. In this song, Louis Armstrong accompanies her, and Roddy's going to sing Louis Armstrong's part so that we can do a vocal duet. Biće to numera od Ma Rainey, koja je majka bluza. U tim nekim počecima blues i jazz muzičari često su zajedno nastupali. U ovoj pjesmi Louis Armstrong je pratio Ma Rainey, a danas će Roddy da prati mene. Sjajno. The stage is yours. Thank you very much Thank for you. being Thank here you. with us. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Hvala. Hvala vama. Did you ever wake up with your good stuff on your mind? Yeah, did you ever wake up, people, with your good stuff on your mind? My baby left me this morning. That's why I moan and cry. I can sit right here and look 1,000 miles away, but I just don't remember what my baby said. He said, see, rider, today I'm going away.
I won't be back on until you change your ways. So I said fare thee well, heartache today. That means goodbye. If you did not love me, you had no right to lie. Maureen.